Global Airport Authority orgulhosamente inaugura 4 projetos que aqui da completar no nosso aeroporto. Trata aqui de Busgate Bay, extensão de rampa de General Aviation, extensão de East Apron e também introdução de luz na LED riba pista. Para desarrollar nos aeropuertos para assim seguir dando bom serviço a nos visitantes, segurta mester. Essa aqui está netamente o que AAA hace com a apertura de 4 projetos para seguir melhorar nos aeropuertos. These are 4 very critical projects. The East Apron project not just gives us additional aircraft capacity, but together with our bus gate, gives us the flexibility to operate in an environment where airline schedules change very quickly, and it gives us that flexibility without making very, very large capital commitments and gates to be able to accommodate some of this flexibility in the schedules. The East Apron project also included phase 1 of a hydrogen fueling system, which although isn't imminently needed today, does set us up for more larger aircraft in the future, and we think it's an important strategic plan for us. The airfield lighting project, what a tremendous success this was. Improved the reliability of airfield lighting. The lights are brighter, you'll see them a little bit later when we go out on the bus and it gets dark. And they're using 84% less power than the old lighting system. And that's just a really tremendous win-win-win. And we have the extension of the general aviation ramp that right behind you out the glass windows you can see. And the general aviation activity here is very vibrant. We're very much committed to making sure that our future plans accommodates that growth in general aviation. It's absolutely an important part of what we do here at AAA. Lo que também resalta de projeto de magnitude aqui está com ela cana na tempo, den budget, e é do trabalho na Hopi. We did the south side here. That's the first one that we started. It was for us a job of close to $11 million. We had 35 people employed. That's the minister will like to hear that. And in the meantime, we did the AGL at night. We were involved there, $1.5 million, 25 people employed. In the meantime, as I said, we did the runway rehabilitation for $2 million, 25 people employed, and then we just finished the East Apron extension, and that is a $6.5 million job with 30 people employed. La ampliación de rampa no es un lujo, sino más bien una necesidad. A quantidade de fuel que tem no último tempo naquela mostra que ela chega net na hora. Ainda de pedido mais que o antigo cabo, na de minha bufferson, o AAA tem planear para cabo com outro ano, ou começar com outro ano, e saílo dá-nos mais espaço para manobrar também. Assim mesmo, nós não temos espaço para nós hoje dar 30 nem total que vou para o avião, mas aqui na rua, aunque nós temos espaço aqui na é bom que o avião da dentro sale para dar mais chance, para mais ainda bem a rua e que da rua. A ideia não dá para o avião, tem parque plaats para o avião aqui na pessoa se larga 30 gente dentro, já bom ter lugar mais. Que bem, se você handle a quantidade de gente que nós handle, quantidade de voo que nós handle, por exemplo, na Russos, que tem quase 1000, vamos ter por de mover gente constantemente. Para Noticia de Nochi, a medalla el Simón. El proyecto aquí está uno que cuesta en total 46 millones de florins y que contribuye a nuestro turismo grandemente.